Здравствуйте. Спасибо. Уважаемые делегаты конференции, третье посяджение другой агульнопартийной конференции громады вучняў 9 класса в Минском городском комитете громады объявляется открытым. Позвольте мне перейти к своему докладу. Уважаемые делегаты конференции, на третьем посяджении другой агульнопартийной конференции громады нам предстоит зрабіць шмат чаго карыснага для нашего объединения, для нашей суполки, для всех яе чальцов. Конечно же, пунктом реализации этого намеру з'яўляюцца вусныя выступы. Гэты пункт прадугледжаны і ў сённяшнім пасяджэнні, то бок кожны дэлегат будзе выступаць сёння по розным тэмам, по тэмам школьнай дэмакраты, по тэмам, як зрабіць лепш нашу суполку. Я спадзяюся, што сённяшняе меркаванне спатрэбяцца нам у далейшым пабудаванні нашай сістэмы, у далейшым пабудаванні школьнай дэмакраты і ў далейшым развіцці грамады вучняў. Таксама асноўнае, як я ўжо і казаў, асноўным пунктам на нашай сённяшняй канферэнцыі, у нашай павестцы дня з'яўляецца школьная дэмакратыя. І для гэтага, для развіцця школьнай дэмакратыі мы стварылі камітэт па школьнай дэмакратыі, часовы камітэт, які быў створаны на час правядзення другой канферэнцыі. Нам неабходна знайсці 3 чалавекі, якія будуць у гэтым дапамагаць нам, але гэта ўжо потым. Конечно же, основным дзеяннем камітэта па школьнай дэмакратыі будзе стварэнне развітой школьнай дэмакраты, перайманне вопыту іншых краін у гэтым напрамку і стварэнне поўнай сістэмы школьнай дэмакраты, якая будзе добра і чётка адлюстроўваць усе пажаданні вучняў школы. Сегодня, конечно, мы таксама будем працаваць і заслухваць, працаваць з дакладамі і заслухваць даклады чальцоў нашага аб'яднання. Сярод іх і дзеячы цэнтральнага камітэта, і простыя вучні, і дзеячы прэзідыума нашага аб'яднання. Яны прадставілі поўную і канкрэтную характарыстыку усіх спраў у Магілёўскім райкоме, Мінскім гаркаме, у грамадзе вучняў увогуле, і прадставілі становішча моладзевых арганізацый у Рэспубліцы Беларусь. Усё гэта сёння вы пабачыце у суадказнасці з нашым планам. І апошняе, што я хацеў падкрэсліць, гэта тое, што сёння вы робіце добрую працу, это першае, а другое, тое, што нам неабходна развіваць грамаду вучняў, неабходна ствараць новыя рэсурсы для дасягнення новых мэтаў і новых поспехаў, для стварэння паўнавартаснай школьнай дэмакраты, для пашырэння ўплыву нашага аб'яднання на ўсю Рэспубліку Беларусь, на ўсю школу нумар 55. Спасибо. Дякую. Паважаныя чальцы, зараз мы пераходзім да дакладаў усіх нашых чальцоў, якія падрыхтавалі іх.
Значит, дозвольте перейти одразу до доклада Александра Андреенко. Коли ласка. Делегаты. На сегодняшний день громада учащихся имеет 4 направления. Агитационное, пропагандистское, руководительное, финансово-ревизионное, организаторское. Они будут обсуждаться на втором заседании общепартийной конференции громады учащихся с членами партии. Они от всего руководства нашего объединения просим всех делегатов конференции заполнить анкету. Она состоит из 6 пунктов, включая вопросы о школьной жизни. Спасибо за внимание. Переходим до доклада Данила Вячеславовича Максакова. Слово надается делегату Максакову. Дорогие делегаты, суть руководительного направления заключается в том, чтобы руководить громадой учащихся 9 класса. В этом направлении общепартийной жизни участвуют ЦК, Президиум, местной и общепартийной рады громады. Руководительное направление проявляется в следующих формах. Постановление Президиума ЦК, решение местных и общепартийной рады. Спасибо за внимание. И опошний доклад Елисея Витальевича Козловского. В сегодняшний день зарегистрировано 294 молодежных организаций в Беларуси. Тематики следующих организаций заключаются в следующем. Развитие патриотизма у молодежи, пропаганда здорового образа жизни и спорта, формирование политических идей у молодежи. Для громады учащихся из опыта всех молодежных организаций мы можем определить следующее. Опыт проведения массовых мероприятий, опыт в привлечении молодежи в нашу организацию, опыт в организационно-хозяйственной деятельности объединения. Спасибо за внимание. Я думаю, что можно было бы сделать какие-нибудь бонусы при вступлении и в дальнейшем нахождении, так сказать, в громаде. Ну, что насчет за эти бонусы усиленная работа, помощь остальным. Ага. То есть, а помощь в каком конкретном направлении? Или вообще помощь? Вообще в разных направлениях. Ага. То есть в учебе там, например? Ага, то есть вы, ну, тоже хорошая идея, неплохая. Спасибо вам. Наше заседание сегодня это пункт по проведению 4-го посядження нашей конференции. Які б ви дні, по-перше, пропонували, і друге, ті повинні ми проводити? Ну, добре. Давайте вирішимо усё голосування. Хто за то, щоб проводити 4-те посядження, прошу підняти руки. Я Так, хто супроть? Хто устримався? Значит, не принято. Дякую. Поэтому не будем проводить посядження. Ну, я лічу, що сьогодні ми будемо тоді закривати увогуле нашу конференцію. І я скажу вам, ну, і так само ми повинні прийняти кілька рішень. Значить, друге рішення. А ось такое питання до вас. Ось, коли у нас не буде 4-го посядження, коли ми почуємо доклад комітету по школьній демократії, який створився спеціально для цього? Давайте, як ми це зробимо? Ті, може, на посядження ради, ті як? Тут, 4-те, пробачте, посядження для того, як заслухати цей доклад і як прийняти ще рішення. Як ви лічите? Так чи ні? Ну, не, значит нет. Тоді голосуванням вирішимо так.
Хто за тое, каб перанесці даклад камітэта па школьнай дэмакратыі на пасяджэнне агульнапартыйнай рады? Адзінагалосна. Дзякую. Ну і апошняе пытанне. І таксама на пасяджэнне тады будуць заслуханыя планы Барановскага Дениса і Артёма Шлапакова наконт таго, каб наконт плана забаўляльных мерапрыемстваў, як мы казалі на мінулым пасяджэнні. І дазвольце мне выступіць з невялікай прамовай. Уважаныя госці, мне б хацелася шчыра павіншаваць вас з тым, што вы увогуле за 3 пасяджэнні зрабілі добрую працу, прынеслі добры плён нашай грамадзе, усталявалі сувязі паміж мінскім і магілёўскім камітэтамі нашага аб'яднання. Гэта першае. А другое, нам і далей неабходна працягваць, і мы павінны зрабіць усё тое, што ад нас залежыць, каб грамада вучняў заставалася адзіным сродкам вучняў 9 класа для дасягнення сваіх мэтаў, для пабудавання школьнай дэмакратыі, для увогуле пашырэння свайго ўплыву на ўсе гарады Беларусі. Гэта асноўная наша задача, якая стаіць перад аб'яднаннем, якую мы выканаем за невялікі час. Дзякуй вялікі. Паважаныя сябры, 3-е пасяджэнне 2-й агульнапартыйнай канферэнцыі грамады вучняў 9 класа ў мінскім гарадскім камітэце аб'яўляецца закрытым.